Muramutse, muraho, muri, kigali, igikombe, kiisi, mumukino, vogusiganva, mukomagare, kiratangira. Ne, tole ne bo šlo. Ja, kot ste videli, mi kinjo Ruanda, ruandski jezik ne gre najbolje, ampak vem pa, kaj pomeni komera. Komera je pravzaprav pozdrav, ki pomeni nekaj v smislu pogumno ali drži se, in s tem bomo napovedovali razne izjave. Za začetek izjavi Urški Žigart in Mija Radotić, selektorica ženskih reprezentanc, takoj po ogledu trase kronometra. Mija, traso kronometra ste se zdaj že zelo dobro ogledali. Ti je všeč? Pa meni osobno da, ima i dosta spusta i dosta uspona, tako da i za Uršku je dobro jer ima uspona. I sad se moramo samo veseliti sutra da to sve skupa bude onak kako smo si zamislili i bit će ok. Na koncu vseeno izjemno zahteven kronometar, nekoliko krajši v primerjavi z moškim. Kakšne so razlike? A razlika je u tome da zapravo okret ide za ženski elit malo prije od muških elit, ali je na istoj zapravo cesti, tako da je samo malo skrajšani uspon koji ide natrag. I onda je na jednome, pred ovih kockica bi se reklo, ide još jedan mali dio koji muški elit imaju, cure nemaju. Tamo još ima taj neki jedan mali klanjci, to je u biti to, ali ostalo je sve skupo više manje isto. Urška, drugi dan v Afriki, v Ruandi. Kako poteka klimatizacija? Ja, današnji drugi dan v Afriki je že malo bolj utečeno vse skupaj. Še največji kaos mislim, da smo mi s kolesi na ceste. Bi se strinjala, da je najhujša preizkušnja ravno ta zadnji vzpon po kockah, ne? Ja, za mene sigurno. Res nisem pričakovala, da bo kocka res tiste ta prave kocka. In tudi vlečejo se kar dolgo, sploh na koncu po, za nas, za punce, kar dolgem kronometru. Mislim, da bo treba kar malo prišparati še za tisti del, da te ne čisto odreže.